Hi guys! Welcome to my sister's vlog. Chares! Padalong miya ni sa Camiguin guys. Bala ko kami sapi guys. Pero mga hilas kami guys. Mga kat-kat kami guys. Magnilay-nilay dyan mi guys sa Camiguin. Agabi man yun. Wala record tadi makdo lang ta. Nanami sa Koan. Sa Villanueva. Ano na road there guys. Muna padulong sa Claveria guys. Pero dili naman daw mo ato kung ate sa Claveria guys. Kaya dagan daw bukid sa ilaha. Oh, dagang bukid. Kana. Adiri agyon ba? Yes. Palihog tabok na. Tabok pagkali. Basi mabulag na uwan. Yun mo nang Witi voiceover niti. hindi na ko na ito voiceover. Ninot man Wala, ko. reality. Oh, hindi kita kaboyo na ni ba? Pero ang music. Ana guys. Palihog ko ginay sa kan guys kay tayo makapiright ta guys. Napak. Oh. Ana si Pansit guys, ang naupulot ang magtuwa siya. Isnan. Ay. You were sleeping, Manghod. You were sleeping, that's why. Next time, not no sleeping. No sleeping. Oh, no sleeping ha? Ay, hindi sa akong mama nga kuan. Approaching Sentro Hasaan. Kuman sa hasaan, ano sa dayon siya? Balingasan. Guys, ang Sophie Red Mall. Guys, ano kong ate, umabot ko ng 30. Luya na. So unsa man yung gibati karon na pa pagluya pa jud ani nga may kaabot og 30 ng kiluya naman. Di ba jud ay ni mao? Diyos ko tabang. Ako 60 naman Please ko. lang. 61 po din nga kuan. Ubak ra gani ang kuha. Ah. Pero pag 60 mo balik ako kabasko. Gud sa man. Kay Ay, 60. mabado na luya. Uy, 60. Labaw mga bata og buot. Oh, kay 60 na biya na siya, nibalik siya sa uno. Ang ulit ang mga kauman, mga likramador kay 6. Paano na yun ng 60? Oh, lahi na kuan. Evolution na. Kapit naman sa ime. Pero,
Kani ang kuan 100. Oh. Ah, man mo ni? Okay na sama. Kani na, kani. Sila 120. 120. Pwede ba? Slum? Mabutan. 120 ya po lang. Ito lang. Ano ka? Sa kilo. Minsan kilo ni. Oh. Meat ani. Isang grinder lang. Ako ilang lusok na. Ilang kilo anak? Oh, baga kay kulugan. Siguro nito lang. Ilan minit? Kilo ba yan? Pilo ni? Ya pero marang. Oh. 40. Oh. Ako pa na. Sige. 120, 110. Okay na ang seedless, 45. Ang binos, 40. Ha? Hindi man sapon lang. Rambutan siguro yung tila ko ano na rin. Rambutan. That's rambutan. Moni Sa rambutan. English rambutan. Moni ron. Kasi nang dito ang rambutan ka. Kani ni slice mo na eh? Slice Ano ka? na? Slice siguro. Slice yung gani. Pwede oh. Ana lang. Ay wala yung mga oh. Marang ni hinog na maday mo dito. Inog na ni sir. Oh, inog na. Yan lansunes. Ulo, lansunes ko? Isa yung in-order lansunes. Yun. Ah, wala ka rin. Wala ka rin. Thank you. Kaya lang kung 15. Ay, wala. Lugar na yung 15? Oh. Kapag lang mo Camiguin. That's why attorneys analysis car. Taas kang linya, guys. Yeah, it's also like that. So for Christians? We have like that too when you promise. But me, when I go to church, I don't promise that I come back every year. Mayroon to. Ako lang ibilin. Garage ka? Oh, di. Dr. Milante. Dire. Sige. Thank you. Sige, sir. Asa ang kuan? Asa ang entrance sa kuan? Asa ang entrance karon din Japon? Wala dito, sir. Ang maglukat sa ticket. Dito na tanan. Man dito. Okay, dito na yung mga okay nyo. Thank you. Sige, sir. Thank you. Lala si ate.
Nonsa naman na. Mo pa may balot. Francis! Wow! Hello. Baylo din siya. Ha? Sa kape. Baylo siya? Uy, pansit! I give you coin already, right? Okay. I'll take this one. At senior bill. Sweat. Dripping. Come on. Come. Come. Follow. Where are you going? Here. And then why are they inside? They're inside. Because they're buying ticket for us. After the So you don't have a ticket yet? Okay. Oh, that's all right. You gotta buy ticket in here. Five, 3, 6. Ang grupo na ako. Lasa tatay. Ate Ayes. Lasa tatay. Dili ka. Mama na doon ka bata. Fancy na Francis. Stay with me. Seven, eight. Kadidi.
Hoy, kuya, kaya mo kuya. Paano niya? Dito kuya, dito. Dito ka kuya. See already somebody here. Dahil I love, change mo na Francis guy. Francis wants to. Pwede pa matabukas. Nera, where is the Look how deep the water, you can see that. I'm good. Leo, tulog. Basta ini na atas sa Hello. Shout out. Sawang. Money, sir. Go back somewhere else. Which noodles do you want? The yellow one or the red one? The red one, I think. Yeah? Red one. Okay. Hi.
2 cup noodles, the red ones, please. Sige, kuha na lang ako kaning bulalo. Isa na rin, isa ka red. Halang yung bulalo, ma'am. Halang ng bulalo? Halang na. Ha? Madili. Dili lang. Isa pa ka bulalo, sir. Thank you. Hey, I have still change. Ay, sorry. Can I stay here? Stay here there. Where do you want to stay? There's Hindi no ka pwede tato sa luyo. nowhere to sit here. It's so hot. Mas office hot. It's better here because it's windy. I know. Wow, Captain Francis. Francis. Allah. Keep looking on the compass. On the navigation. Follow a line. Ay. Hello. Uy, helicopter ka. Good guy, bro. On the floor, yes, to stay. You have to go up and down. You see that now? That's why you have to. You need to balance. Now look, you're on 6 now. You have to go a bit back. Yeah. A bit more.